about bebree education mu e kan sem bebree ayam sam on our education sector say nkwada na makwan mama kwan e bia makwan on be resume month ben next year next year form one for no on be resume next year me nyenja the final information there but on my say o mu be resume next year na abayi ka say wo ba any na che say say na man for craft and traffic light green good ni ade o mu say oba ya wo sesa no eno oba yi wantumi anya ho hwe eda so wo ho bisi sabri man for ka che ne say jai na school no asem no a ye ne sa aban no sisi adan say obewie na de bibia normalize na wanye ne sa nka intake no ontumi mfa ne sa na wonti ase wonum se teacher license exams umba betwam na teacher fo bi no mabaaje su je no mo di bum akoto ama wo mu education promises bebre minim na otwe mu ye di nkomo bebre chairman emuni ye wo he na o kan nyamsa ma fi wo sa ba chairman so yo fuku meko education no so na maminti bibi mfiri hono na say ase yibi enenam wiem say ebi say iwura baumia quiz equency defeat no early dodo wa wo kansa asem na say wunnim de wo ye election no election ye we no he maybe so we know election dey say akoto aba ya to the free polling station ya boy ya the free polling station ya the back collation center ma me nchiro mu collecting simple ya bobo he say polling station ya to aba no na constituency dey enso ya declare wa he and so declare no ha wa he collation center na presidential dey enso and so they are EC boss e won kran ya ejimo amo kasa no munyina so ne dey je wo constituency executive e wo je wo MP na peace na anso wo fukoti asem na make ni yo ya to aba polling station ya declare the owini ye wo ya sanso aba constituency bia wo ni coalition center ana enyamsam na muni bi wo obi a wo ne de ejimi chairman nanka me ho mfaso ne sen me ni me peace ni me executive ye ho mfaso ne sen ye bie ye coalition center ya ye quality ye resource wo enti ho na ye nim je yenya ana fokuo meboa enti no sa wo constituency chairman wo ni executive no wo PC mo ntimi amomo de ho ban ehun de monya enwi ni wo ho a wo se Dr. Baumia na emra polling station wo no mo ana se coalition center ye wo constituency na ono na emebo ho ban ma afoku enti nipa no wa quality ni die nyina wo hu se resource wo nya ye nie even constituency bi wo kra yitimi ka se ho no mo kra ameka ho kra yitimi ye den yitimi declare based on the aba no ho ebi si da afelija time ebi sisi amo o ka se ha de be ka ho kra mbo na enye den make any difference ejino binumu zemo mo ka se Dr. Baumia ne ni kwa so obaji tumu ntem no na opese o kiresen entokwa ekon na opese si wo Ghana na sesen eni paramedias tutu ehon ahu ahwe ahu se medie no na manjimi anye den anwie ni ene ma be concede je no so no mo de ye asem aka se wo be concede defeat ni ntam dodo me manzo de bia ni ye wo coalition center eti ebo be 10 11 ho krampo no ni ye hu ni ye wini eti no de ne bi ka na constituency executive ni peace na MP na mo na esa mo so mo hu ni mfaso because when jimi an coalition wo de
hu sese no wanya se wo no wawini anaso wanwini na se wo de kwahye baomia se na ese nko wotwen ontwen nya den ontwen ma yisi mubonwie eji ontwen ma entokwansi ansa ejino delegate sansem we se no monkofo kan momontungu efi se results no ye declare wo polling station na san akọ constituency AJMPs de no constituency wa na ye declare no ye de manso de bia na ye declare no nyenkran president de na ye declare won kran ejino sansem no mo ye de amontungu fukuo ne yenko education se yura mama o san ka se wo ba sikana yade ko buffer stock ne yade no or the bema headmasters no amo ma yade akodwom akodidwa omo abekodwom mbekodwom akodidwa no na omo abedidi peche ana me bo kada no bewe nkokosre won bewe nkokosre dinkusua ne mponchiti ni ade nyina anyway je no na headmasters no ebi mo de hye nkura ni tirima schools ni bi edi show muti mu hwe de your friends akufo ado education mu hwe de adutwumo education saa na omo de sha awufo tirim ne ekoto abeti ai na fuku ene enyamsem na also education scan eba my headmasters no edikodwo there be almost emampo no menyampo so enyere emampo eti no chese wono abono nipa no waka wagina simpie so aka se Ghana for the okopetumi a utwa ntro kakra no waka no kre kakra ejino ze headmasters wo musu da munya nsu nwe yo sisi aka 3 years ne sen some months ejino po yando se bro nyama akoma 9 ja ze 9 ye ni ba ko afa kura ne ekoba ko so ejino headmasters de chese sansam na papa ndi tu mutirim ema moto abati MPP aban no ja wo bai wo se no wo se one hot idea one hot meal ja nkra ne bedi ema so necessary hot meal necessary anopa ewia enimre na wo kona se tikasi awi adwen a ofi se emre ejeze yade man no isinisi said ye ne ye kan si wo se dollar me kura manzo de bia wo kura dollar ne kofom no kura ha wo mo because ho ni nyina kuru ni amane community eji dollar no ba fom no good no so ma ye den o ma so na wo ye papa na se ayi wonu unua atifie no mo nya sika obi a wo ne mane ade na papa mo japade na wo die hye obutom on fa insidan on fa hwe school no obi de ne de abo brace dan ahwe school na wo de hye obutom e na wo ma aya akwensafo muni ba bi da mumie no ha na abobra ye ba sika na ye be wisu yo ye tua adwumayefo ka ye tua contractors ka ye tua chese ye tua bibia wo ba wo de sika ni hye obutom efua wata so no obi ahwe sika re wo me ho onfa mobra bia eji education no said ye wo ka me enyamsem me ba yi 10 on the first choice wanya how wo yi 10 yeah do enya na first choice dabi wanya me ko fro obi so wanya ma o se 10,000 am se sa ni obeko di onya ya na education ministry o mo guni se bam wọ́n máa rock ní chese ẹni yẹ tún ní sí ya me say obi ko bisa obi say wọ́n pẹ ẹyẹ friend sẹ́yìn ẹyẹ opoku wàrẹ wọ́n sí 18,000 opoku wàrẹ sí ní me say yẹ di akyẹ okra yẹ 15,000 ẹjẹ sí awofo ọsẹ mọ hu nansẹ wọ́n hu placement center wọ́n hu deẹ nneọma na ẹkọ so obi sẹ ne ba wọ́n yẹ yaafo yẹ de na kọ school for the deaf obi a ne ba asunsi na nimfra yo de de na kwoto no no eji John Mama the education side ni de wa fail to osi teachers essential obi twam eni ade teacher for no musu kwotro na je lances no na hunso onso ye guy no enyamsem nkofo se da bi omo pese ye namu yo sa also ba within 2 weeks double track obey den obegu no obejia free ho
Oba how many months ni? How many months ni? Nye 10 months ni. Double track na free ho. Oba school sign wasi. Ya wadi be yi double track na free ho. Just one the onim say wo position and a kasa na. Nansen education minister was on say category A schools no or mu bebiem na B schools no so mo biem be sisi adan aka ho 10 months njimi fancy dan 10 months etimi di sidan eji foku education ne de egu sase we ye go no aban we ye go no Nenka placement center okre ba yesen ka wi u TV so na uti ya ofo no edwajo omutwa because all for straight system no because free SHS no enye izo all for straight you ejinu wunya first choice wunya ha nature se just ya no basa iji wo be pepra akra no kra for school no kra menko wo ye oba obekumbe afi no akwanyam wa frustrate you wa nko ejino wate so say nka 10,000 na so wofa wo mo na obo mo ka enko wie no waso ne so na wafa be 6,000 because of scarcity the ekosu nyina na nye bibia o scarcity phrase just anya grow obefa obi ba ho books na didie 3 times a day obefa ni uniform enye easy ejino frustrate him eji year bia no say 2 million Ghana cedis no obebo ho ka obetete so afi no ababi bia be 500,000 eji di oye omunim di omoye na awofo no na ehunu so mfa so ana se mo na mo antumi ankyerechire mu yie magana fo ehunu mfa so ewu fa ba bi no nyese ya ankyere mu efa baabi no ya nkyire mu ye ene fa baabi nso ye kyire mu na awofo na anye den headmasters no said the American ya azu as can be si wo mo so na emma no ene wo mo so ye den ese nuoma enyamsem nkofo eji no na maami bi kura eka that time senka enkura na ebafia enki yenye bell emma wo mo senka ne ba ye no ne busu ho ka ne yesei ne mpaboa ne yesei na didie ne yesei ne fees ne yesei na nke yemfa mra wofo no senka e ka wo be den wo betu ani na dia wa mo ho ka de se wo kra no chese ensombo nye den e ma ejinu se NDC aban we mo motena so chepe sa free SHS no be yikra heden every ho on be here free ho ebedu baby kura winya grade 20 kura na hwe onjimi nko school ejino enchiremu no ebia nkoye ene bi nso no ekoye na emum awofo ni bi bo omutirimu po any headmasters ni bi bo po bone CM polutu nkura na dwen se education system no MPP se no dedu baby na hwenuane obi kura timi aduane papa no wadi awie no akwohoro ne nsagum no wode wotwa na waye Snapchat se mu hwenuane ayedi di nyina no mo de yeden essence enuane ni bi ba headmasters ibi timi faka no marudu no mo de ko ti aduane abedi ba se 2 weeks anase 1 month no na adi 1 week ejino eyeye nyina na said the minu ya ika ya no say opposition na yeko ye no kraye enuoma bebre amanfo bi hu say MPP time na ye den na ye enehwe minu ya omomo ye mine omusu said the wa NDC aban we fa so chinchim wo nsa ji wo muska na nya agro sisi omomo ye illegal mine no the NDC for aye o makobo papers bi ena omode nam suma se jinkofo iska so ya the amount say obe o ye adwuma no obe ye reclamation the juice ka boom the excavator ye say the minua excavator say no machi ukruma
excavator gu kurom ha no mo no excavator gu bush no nyamsam e che trotro ye adwuma wo kurom excavator se gu bush e che trotro ye adwuma wo kurom okay eti no aban we ba ye no obie nya ne hye what's electricity ne your friend is saying water yentua what de 1 cedi per liter akoto for can say pump so say ya no e de be ma ya den yenya power no enuoma betimi akoyi enuru achi ya sunyan kohwe consumers no ne PRC for entokwa so omo de percentage say 200% e ba beto ensuo ne enkanemu de atene kromo ya ati bi da 200% na nyoma bi omo kan ya na biche se eji ya omo da dwene okay obi a wo si yemfa 1 cedi enkoto so ne sa ha no tuo ntwa afi wo sa betum ayeden eji ma mi bi so ale no se na obi a mo se 1 cedi per 1 liter no says kan mo nye ana fugo ntofu e moto no ntofu egum saja kai ni enya bi na moto na so tofu egum enyam se o pick up ba ntofu e na to ya nche sa 1 cedi per liter no na de nti na so sa betum wo betum nso ampimanim adan chairman Kofi Echiampo